Babingelelwa abangcwele bonke ngegama lenkosi yethu enhle ekuseni ngesabatha. Ngifisa ukuthi sanibonani happy Sabbath. Sithatha ke isifundo sethu njengoba sihlala senza amasabatha onke. Namhlanje sibheka isifundo sesithupha esithi nje ukudlala uNkulunkulu, playing God. Lesi sihloko sisihlokwana esibonisa ubungozi obesabekayo ukuthi umuntu odlala uNkulunkulu ugcina bani, ngoba kugcina yena uNkulunkulu. Yileyo ndawana engibukile, ngiyathemba sizwile isifundo sethu sonke bazalwane, sayibona ingozi yokudlala uThixo ukuthi iyasilimaza. Kumele senze lento uNkulunkulu ayifunayo, singadlali ngaye uNkulunkulu. Indimana yethu yokwaziwa ngekhanda i-Isaiah isahluko 25 uverse 9 ithi mayikhuluma, ngethemba siyayazi bazalwane, ithi njena bhekani lo uNkulunkulu wethu, simhlalele, uyakusisindisa. Lona Jehova uNkulunkulu wethu simhlalele, siyakujabula sithokoze ngosindiso lwakhe. Ake sithobe amakhanda. Baba osekhaya ezulwini, iba nathi uma siphenya izwi lakho, sicela ukulizwa lithini kithi, silithathe silibambe, inguquko ibe khona phakathi kokuphila kwethu ngenxa yalo, ngoJesu siyakhuleka manje naphakade, amen. Kafuphi nje ihlobo zami, sithola ukuthi izizwe lapha ku-Isaiah 13 zibonakala singesisihle isimo esibhekene naso, doom on the nations. Kusho ukuthi-ke ukuncithakalo noma inhlekelele ezizweni. Lapho sithola khona ukuthi kusukela kuverse 1 u-Isaiah uyaveza ukuthi uyena umbhalo lencwadi, nencwadi-ke ezinye-ke ezishiwo la kule ncwadi. Kodwa kubonakala kusahluko 13 sengathi uqala isahluko esehlukile, isection enye engafani no chapter 1 to 12 u-Isaiah mebhala lencwadi. Lezahluko-ke lezi zibonakala seziphethe amazwi kaNkulunkulu okwahlulela ebhekiswe-ke ezizweni. Ake sibone ukuthi kwenzakalani. Lapha-ke sibona lezi zizwe, noma engazange ibhale zonke esifundweni, kodwa kubuzwe umbuzo ukuthi kungani iba ngokuqala iBabylon kulezi zizwe lezi okukhulunywa ngaso. Sokhumbula-ke ngomlando ukuthi vele iyona ehamba phambili, ngoba kuqala yona vele iBabylon, kweza iMedo-Persia, kweza iGreece, kwaqhubeka kweza iRome. Namhlanje sesiphila-ke kule mbuso le eyinyawo nezona eziyishumi. Uma sibheka uDaniel 2, kanti sekuyisilo sesine esiney'mpondo eziyishumi. Uma sibheka-ke ngoDaniel 7 zasuswa-ke lezi zintathu izimpondo ngokuqhamuka olulodwa olaba namehlo nomlomo omkhulu lakhuluma kabi ngoNkulunkulu. Sikuleyo nkathi-ke njengamanje. Kodwa nje okukhulu kakhulu ukuthi u-Isaiah sahluko 10 5-34 uyasitshela ukuthi kwabe sekumenyezelwa vele kwahlulela okubhekiswe kwi-Assyria, okwenza-ke isimo-ke sokuba kube usuku olubucayi noma khale sibucayi imihla ka-Isaiah. Kanti u-Isaiah 14:24-27 yena uphinda icebo likaNkulunkulu lokuqeda nge-Assyria. Kusahluko 13-23 abese sitshela-ke ngokuthi lokho kwakuzofaka yiphi ingcindezi noma yiphi inhlekelele. Ngakho-ke iBabylon-ke ibonakala kuyona semqoka kakhulu-ke ngenxa yokuthi vele ibe ngiyokuqala, nanokuthi-ke iBabylon iyona phela iyathumba uJuda uma ngabe-ke isifika leso sikhathi leso, yasimthatha-ke isimusa-ke eBabylon. Lapho yonke imibuso eminye ifikele emveni kwalo mbuso wokuqala esithi umbuso waseBabylon. Esikutholayo-ke nje lapha ukuthi kwakukhona ingcebo yesiko lasemandulo elalifaka phakathi ezenkolo kanye nomlando wezepolitiki. iBabylon-ke ngehamba kwesikhathi yabe isiba ngamandla amakhulu, anqoba-ke futhi-ke athatha uJuda amthumba emsusa ezweni lakhe. Yavela-ke ukuthi ngokubuka kwabantu ngesikhathi sika-Isaiah
kwangathi nje impela umbuso waseBabylon umbuso omkhulu ongahlukumeza abantu bakaNkulunkulu. Kodwa ngezinsuku zika-Isaya nangekwazi ka-Isaya kwabonakala usuchithwa umbuso wase-Assyria sekubusa waseBabylon ngo-728 BC, lapho uTiglath Pileser wesithathu ayithatha naye eBhabhiloni, wamemezela ukuthi useyinkosi yakhona eBhabhiloni, ngegama-ke elithi uPhulu noma uPhul ayehleli ngalo-ke esihlalweni. Umbuso wase-Assyria waphinda yithatha futhi iBhabhiloni iy'khathi ey'hlukene iy'khawu ngo-710 BC, 702 BC and 689 BC no-648 BC. iBhabhiloni noma kunjalo ngesiphetho igcine ingumbuso ngamandla kakhulu kwezenkolo, kanjalo futhi wabhubhisa umbuso wakwaJuda. Nanso-ke into esiyitholayo uma siqhubeka nje ebalekini ekuqaleni. Kodwa mhlambe into engabe ngiqale ngayo ukuveza nje ukuthi i-pride yona nto uNkulunkulu angayifuni nokuyiphakamisa, nokuthi-ke ingozi enkulu ekuyiphakamiseni yilena kamoya, la kuthiwa khona abantu bane-special pride, phamba ngesimo sabo sokuthi bangcono kunabanye abantu. Leyo ndawana-ke ibe yingozi. Kodwa kubaluleke kakhulu uNkulunkulu uyakuzonda ukuphakama nokuyiphakamisa, uyakuthanda uNkulunkulu ukuzehlisa kwabantu abathi bayamkhonza uNkulunkulu. Yilawo mazwi nje-ke kafushane esiwathola-ke lapha ebalulekile. And then masibheka-ke iBhabhiloni isiba-ke umuzi omkhulu, Isaiah 13 verse 2 kuya 22 ngo-626 BC. Inkosi yamakhaledi uNabopolassar simbona-ke evuselela-ke umbuso kaZulu waseBhabhiloni, enza kuba kube uyena impela oyinkosi enkulu khona, kanti uzohamba kuhambe bese kuba khona-ke futhi indodana yakhe uNebukadnezar wesibili, oyena-ke obonakale njengoba sesishilo ethatha uJuda emehlula ezomfaka phansi kwamakhaledi. Kodwa-ke sethola ukuthi uDanyeli hloko 5 yasitshela ukuthi iBhabhiloni yagcina iwa kanjani. Uma ufunda isahloko sithola kahle yonke indaba. Ngo-539 BC kwafika umbuso omncane kunayo wamaMadiyani namaPharas, wafika wayichitha iBhabhiloni. Ngo-539 inkosi yasePersia uKhuresi wakwazi ukuthi asebenzisane nombuso waseMedo, bawuchitha-ke umbuso lona njengoba esho uDanyeli hloko 5. And then kuyavela-ke futhi ukuthi ngonyaka ka-482 nenkosi uZaxes naye uqala waphinda futhi waba novukelo olukhulu lokuhlasela-ke iBhabhiloni nokubusa-ke kwasePersia. Kuyavela futhi ukuthi basusa uNkulunkulu omkhulu owayekade khonzwa kwaseBhabhiloni, uNkulunkulu Marduk, bamsusa-ke leso sithixo leso ngenxa yokuthi babe sebethathe iy'ntambo. Kuvela ukuthi umbuso waseGreece Alexander the Great nawe ebusa isikhathi esincane, kodwa wangena nawo futhi uzolama iMedo-Persia ekugcineni, owathatha intambo ongazange kuliwe ngokusho-ke lapha-ke komlando. Wabusa isikhathi esincane-ke, kodwa futhi wayanguye iphela kodwa iBhabhiloni. Ngonyaka 198 AD umbuso wamaRoma wayithola isiyimbi iBhabhiloni ingasanakiwe. Ile nkazimulo yayikhona ngemhla ka-Isaya yabe ingasekho, kusho ukuthi isiprofetho sabe sesigcwaliseka ukuthi vele iyawugcina iwa lena yaseBhabhiloni. Ngakho-ke u-13 ubeka lawo magama wagcizelela kakhulu ukuthi impela waseBhabhiloni bazoqedwa ngoba bacinezele abantwana bakaNkulunkulu u-Israyeli. Yilokho esikutholayo lapho ukuthi lokho-ke kwakuwusuku lokwahlulela kaNkulunkulu okuchithe ngalo umbuso lona esesikhulume ngawo. Esikutholayo futhi la kafushane nje ukuthi kubalulekile ukuthi siqaphele ukuthi ubukhulu balembuso yomhlaba angeke phela ibe mkhulu nombuso kaNkulunkulu, futhi ubukhulu bembuso yomhlaba obesikhashana iyaphela. Khona umbuso kaThixo oyiwona omkhulu ngempela ongasoze wadluliselwa
kwabanye abantu wona uqobo yomaphakade. Ngesikhathi umbuso kaNkulunkulu umi phakade sibona ukuwa kwenkosi yasentabeni. Lapha nje Isaiah 14 noma sithatha siqala ngawo umbuso waseBabylon owabe umfanekiso nomzekelo wakhe uLucifer, kodwa futhi mawufika ku12 to 14 ngokuqondile ukuwa kaLucifer esikutholayo ikhathi eziyisihlanu ezisho ethi mina ezama kulwa noNkulunkulu athi ngiyawuphakama kunophezu konke. Yonke leyo nkulumo yayikhombisa ukuphakama okumangalisayo. Uma sibheka lawo mazwi qhathanisa noJesu, wethola ukuthi Nkosi yami uJesu Kristu yayizehlisa ngendlela engazange izibonakala. Uma ufunda uPhilip 2:5-8 iBhayibheli lami wathatha isimo somuntu ezehlisa ozosekufeni bekufeni kwesiphambano. Namanye amavesi ke abalekileyo lapha njengoJohn 11:29 no Matthew 11:29 no John 13:5 no Isaiah 14:13-14. Kodwa nje uJesu Kristu uvela engothobekile whereas uSathane uvela engokhukhumeleyo. Lapha ke kuyacaca ke ukuthi inkosi ke yaseBhabhele kwakuyinkosi nokho eyabe iyiphakamisile sahluko 4 and 5. Kodwa ke futhi kuyavela ke ukuthi kwagcina ke sekuthatha ke ophezulu konke ke ebonakala engaphezulu nokho sizama isitha ukuba sibe ngaphe kwakhe, kodwa kwakuzethemba nje ongasho nokucabangela kuyicabangela ongasho lutho. Then okunye kweZekhiyeli Isaiah 14 Isaiah 28 kuyasitshengisa ukuthi impela lo muzi wabe ugcwele ungazi kangakanani ngezulu futhi unenkani yokuthi izulu uliphikise, kodwa ekugcineni uchazwa njengombuso wasemhlabeni ongeke ufinyelele ngamandla nenkazimulo kwimbuso kaNkulunkulu ngamanye amagama. Lapha kuvela ukuthi ukuphakama ke okwabonakala uSathane ekuveza eEden njengoba ebonakala eingilosi esibekelayo into abayingcwele kaJehova. Kwabonakala ke selokhu ukuphakama kwakhe kuba nomphumela ke oyisono ekugcineni yogcina sebhutshiswa ngomlilo. Ezekiel 28:12-18. Basibheka ke lana ke yonke lento ibonakalisa ukuthi ukuphakama kuyinto nje engeke imsize ngalutho umuntu oyenzayo njengoba naye Lucifer ngeke imsize ngalutho. Usambulo 12:7-9 uyasitshela ngqo ngokuwa kaSathane ephonswa lapha emhlabeni. Ilapha edukise khona ke uEva mama wethu oqala, lapho futhi uSathane simbona eyikhukhumeza khona ecabanga ukuthi ngaba uNkulunkulu yena ayedlalise phezulu kaNkulunkulu ahlale abeseba uyena ozobusa. Ezekiel 28:2. Siyabona kodwa ukuthi ukufa kuyinto emlindeleyo engamsani noKristu akabhubhi ngoba uyena ozobe phethe emlilweni la uDrake wephupha khona emlilweni ngesambulo 20:10. Lapho eyosha khona engaphinde avuke futhi ngokwesibili. Ilawo mazwi nje engifuna ukugcizelela ukuthi masiqhathanisa kuDrake noKristu sibona uJesu ethobekile, sibona uSathane ekhukhumele, okuyingozi ke ukukhukhumala ngoba kuwukuveza ukudisplay isimilo sesitha kanti ukuyithoba esikaKristu isimilo esiqhamukayo. Lapha ke sibona esinye isigaba esikhuluma ngesango lezulu kanye nesango lawo uNkulunkulu. Kuthanda ukuphikisana ke isango lezulu ilapha uJakobe abona khona umbono ilala liqhamuka ngasenhla lihlela phansi emhlabeni, qhamuka uNkulunkulu phezulu ilada selizokuxhumana nomhlaba. Usindiso qhamuka uNkulunkulu luze kubantu, yilona ndlela kaNkulunkulu ke leyo eyimodel enhle yosindiso. Sibona ke iBabylon isuka phansi yakhiwa ngabantu ngempakamo beyisa phezulu zama ukufinyelela kuNkulunkulu. Okuqhamuka kubantu kwehla ikhona okuqhamuka kuNkulunkulu kwehlela kubantu icebe kahle lokusindisa lelo. Kodwa uqhamuka kubantu bezama ukuthi baye kuNkulunkulu bengezi ngecebo lakhe uNkulunkulu bezela ingqondo yabo. Lokho kuyisimo uJehova angasinqobi. Angeke size umuntu futhi sinobuSathane ngokwaso. Naye ke lebalekile ke bazalwane ukuthi uJesu Kristu ezalwa engumntwana walwa naye kakhulu uSathane
esimeni senkosi uHerodi owazama ukuqeda ngaye, kodwa sola ukuthi uJesu Kristu unqobile, ngoba zonke izizwe ezilwisene nabangcwele bakaNkulunkulu zizisebenzi kaSathane, ama-agents kaSathane, sabala umbuso waseBhabhiloni kanye nenkosi yaseTire oyena vele uSathane oyi-agent engahambisani noNkulunkulu. Kunamavesi-ke kusesebenzi Elisha laphana ko-1 Peter 5 verse 13 kuye ko-Sambulo 14:8, 16:9, 19, 17 verse 5, 18 verse 2 and 10 and 21. Lapho bala khona indaba ende ngeBhabhiloni ukuthi eqinisweni iBhabhiloni bonakala seyiwa kabili, ngoba iBhayibheli liwile iBhabhiloni liwile kabili. Lawa akuqala uma ama-Protestant etabuyisa amaRoma endleleni engabuya amaRoma, that was the first fall of Babylon. Lawa kwesibili uma ngabe labo umile Miller nababenaye bebuyisa ama-Protestant back to prophecy bengabuyi, that was the second fall. I-third fall ayikho ngesiphrofeto, so ukuthi insali iwile iBhabhiloni kubuhlathi ngoba liwe kabili vele. Njengamanje sekusethi ukuphuma abantu eBhabhiloni beze kwinsalo, uNkulunkulu engathi lokho engasinikeza khona umqondo njengaloyo. Ngifuna ukubeka nje kafishane ukuthi uma sifika ke Sambulweni, iBhabhiloni isesikhuluma ngalo elikamoya, kodwa ngempakamo nangemkhuba lifuzelela la ngempela lalikhona ekuqaleni lagcina liqedwe lokuqala iBhabhiloni lalikhonza iThixo, lesiqedwa futhi lelikhonza izindlela zalo zingahambisani nalelo uNkulunkulu ayibekile. Sibona ke le ndoda ke uma isibona lo mbono welada uJakobe uthi leli sango lezulu uNkulunkulu ukhona la waqamba igama lokuthi iBethel. So ngifuna ukuphinda ke la ukuthi isango lozulu noma iBethel indlela enhle leyo uNkulunkulu ayimisele abantu ukuthi bambone ngayo, basindiswe ngayo, kanti khona iBhabhiloni yona opposite ethanda ukubuyisela abantu kusuka kuThixo kuza phansi emhlabeni. So uJakobe ke simbona ngobusekileyo enza konke ngendlela efanelekileyo, ebabaza uThixo nokuba ayibabaze yena. Ukusindiswa kwethu ke sesindisiwe ngomusa, hayi ukuthi singazibonga, kodwa uNkulunkulu engadunyiswa ngoba ayikho esiyezileyo thina. uNkulunkulu owenze konke ukuthi ukusabela emseni wakhe noma kuloko kubiza kwakhe uNkulunkulu. Inkolo yamanga ke iyona ke le ehamba ke nokutraining i-secular humanism, okusho ukuthi lokuba ubuntu nje obungenabo uNkulunkulu, kanye futhi ne-legalism ukuthi ngokwami nje ngizosebenza ngisindiswe. Lokho ke kuyizindlela ke uNkulunkulu angayiphasisanga. NoBhabhiloni phakathi nobuFarisi futhi Luka 18:9-14 nangomunye umthelisi uyayisola phambi kaNkulunkulu nangu lona ephakama ethe ngcono kunalo. Leyo ndawana asoyiqaphela ke singalokuthi siphakame sibe ngabantu abanjalo. Kukhona ke le ndoda ke okuthiwa uZen, umbhali ke othile waseCanada owathi mayebhala wathi angisindisiwe, I am not saved. Yini ayengayibonanga, bayengabonanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusindisa wonke umuntu and ngeke vele ayisindise ngokwakhe, kodwa khole uNkulunkulu ukuze afumane insindiso naye. So kafishane nje isango lezulu liyindlela yokukhonza uNkulunkulu, kanti leli sango leli lawo uNkulunkulu kuthiwa ke iBab-ili, okusho ukuthi ke igama lelo esetshenzisiweyo. Kodwa nje kukonke sibona i-opposite ukuthi from top down uNkulunkulu icebo lakhe lokusindiswa, but from bottom up icebo lomuntu uNkulunkulu angeke akwazi ukusindisa umuntu ozisindisa yena, ngoba ayikho into ongayenza as umuntu kuba uyisindise uNkulunkulu kuphela ongasindisa umuntu. Ngakho ke indlela eyiyona yokusindiswa ukubheka phezulu kuNkulunkulu, semukele izibusiso, samukele ubizo, samukele umusa noxolo, samukele ukukholwa ngoba kuvela ngokuzwa, ukukholwa ukuzwa izwi kabani likaNkulunkulu. So asizokusindiswa ngemizamo nangekhwepha zethu, kodwa ngamandla nangomsa kaNkulunkulu sisindisiwe ngokukholwa. Kuba ngabikho phakathi wazibonga, kodwa kuphakame yena uNkulunkulu njengenkosi yethu nomsindisi wokuphila kwethu. Lawo magama ke kafishane esiwafumana lapha ke ebalekile. Uma sihlabela mgama noma phambi sithola ukuthi ke indaba ezimnandi ke la uJehova ukhulula abantu bakhe
abese ezehlula itha kaNkulunkulu ukunqoba eZayoni, ukunqoba eSiyoni. Yona nto ke leyo ebalekile. Ukunqoba eSiyoni, bazalwane, Isaiah 24 kuya 27. Kuthiwa ke mawubuka ke onke ke lamazwi kaNkulunkulu ewabhekise ezizweni ku-13 kuya 23, Isaiah 24 27, usezochaza ke manje ngobubanzi bomhlaba uvuthondwaba lokwehlulwa kweyitha kaNkulunkulu nokukhululwa kwabantu bakhe. Uyazi nje lawo mazwi, bazalwane, uma uJehova esayinike ithuba izizwe, kusho ukuthi abakhululeka abantu bakhe. Kodwa mhla izehlula uNkulunkulu izizwe, bayakhululeka ke abantu bakhe. Simthembe ke Jehova ukuthi ngesikhathi sizayo siyokhululeka, ngesikhathi echitha imibuso yalapha emhlabeni, owakhe umbuso uma ingenaphakade lonke. Siyabona ke ukuthi uIsaiah uchaza ke incithakalo ku-24 ezoqhathaniseka nencithakalo eyokwenzeka laphana kuSambulo 20, minyaka eyinkulungwane. Inkosi sibuyile, umhlaba uyize, banyukile abavuswe evukeni lokuqala, baguqulwa abafele enkosini, wasala kuDrago eboshiwe minyaka eyinkulungwane, engenabo azobadukisa, bavele ngumdukisi odukisa abantu. Isaiah 13-14 usesitshelile ukuthi iBhabhiloni lokuqala kwakungamandla ayenjani, agcine semakhulu, kodwa futhi ayehlanganise izinto eziyimicabango nokubusa nemicabango yabantu. uDrago naye wayekhona ke la eBhabhiloni esebenzisa ke ukuba ahlukumeze abantu bakaNkulunkulu, kodwa egcine iwile ngokuhamba kwesikhathi iBhabhiloni. Sambulo 14 verse 18 no verse 8 kanye njalo no 18 verse 2 sengichaze ukuthi kanjani iBhabhiloni. uDrago na uqobo lwakhe olandela uKristu ukuba amhlukumeze. uKristu webeka kwesibili, uyaphela uSathane, ngeke aphinde abe khona. Yawo yokuqala iBhabhiloni ngempela, nekamoya izophinde uye futhi iBhabhiloni iphele, ithi nje nya, ingaphinde ize ibe khona. Akhona kamavesi ke lapha kumbhalo achaza lokho. Kafishane nje, indlela zabantu noSathane ziyaphela, lela kaNkulunkulu eqinisile iyogcina inqobile nabantwana bakhe. Kwaba khona ukunqoba eJerusalema, bekhona ukunqoba eSayoni. u-24-23 ku-Isaiah osho lawo magama. Ngokungangabazekiyo ke umbono kaJeremiah ubonakala uhambisana nencwadi yesambulo, ochaza ukuthi ke kwiTestamente Elisha sitshela ngeJerusalema Elisha 21 verse 2 esambulweni. Wona ke lo muzi kaNkulunkulu ozothi mawusuqhamuka ungadingi ilanga, inyanga nokukhanya kwani, ngoba azibe kaJehova uqobo iwukukhanya kanye newudlu liyisibani. 21-23 encwadini yesambulo. And then kuthiwa ke lapha ke, does God really destroy the wicked? Lo mbuzo nguthandile ukuthi uJehova aqede nabantu ababi na? Impendulo yami ithi yes, iphinde ithi no. No uma kusekhona umusa webekezelela. Yes, bangasekho umusa kuyaqedwa ngabo. Yilawo ndawana engiyitholile, engicela uJehova size singahlale bubini kuze kuvame umusa, okuvalwe umusa sesiyithola sesingozini emangalisayo. Isaiah 28 verse 21 kuyasitshela ukuthi uNkulunkulu uma esebulala ke wenza isenzo esingajwayelekile, esingekho evelweni yakhe, kodwa futhi ke ulaka lwakhe uNkulunkulu luyinto ekhona impela. Ngize ngafunda ukuthi luthinta izulu, luthinta umhlaba, luthinte ulwandle, nakho konke la khona nje idalwa luyafika kaNkulunkulu lapho lwenze umonakalo ke omkhulu. So uNkulunkulu egcina kosuku ke uyena ozonikeza ukuphila, kodwa konke lokho ke kuzoba sengathi thina sivotele bani, ngoba ivoti likumuntu. Umuntu uvotela ukuphila ngokuhlonipha uNkulunkulu, uvotela ukulahlwa ngongamhloniphi uNkulunkulu. Lawo mazwi ke engathola ke ebalekile. Ngakho ke ngifuna ukusho nje ukuthi bayinqoba iZayoni, abangcwele bakaThixo bomuzi kaNkulunkulu. iZayoni usunqoba, bayachithwa ke abezizwe, kuyaphela ngabo, bayakhulula bakaNkulunkulu, bazomkhonza ngendlela uNkulunkulu afisa nathanda ngayo. Uma sesiya ke egcineni, uvela ke ukuthi ngizoyifunda ke lekithi ke, the question will come up, how is it? Is it by condition that we receive salvation? Never. By
condition that we come to Christ. And if we come to Christ, then what is the condition? The condition is that by living faith, we lay hold wholly and entirely upon the merits of the blood of a crucified and risen Savior. Asikho isimo bazalwane esiza ngaso esibekwe umuntu ngesimo esithile ngiyoza, kodwa isimo esibekwe uNkulunkulu ukumukela umhlatshelo inkosi yethu eyasifela mayisifela iwenza. Lokho kuphela, ayikho imfaneleko yomuntu kuba asindiswe, kodwa kaKristu imfaneleko yembethwe umuntu bese umuntu eyasindiswa. Lokho kubalekile bazalwane. Ngakho ke okwethu singakwenza ukukhohlwa imisebenzi yethu nokulunga kwethu, kodwa sibeke imisebenzi kaNkulunkulu ulunga kaNkulunkulu. Uma ebiza kuNkulunkulu isoni emhlabeni, emema isoni emhlabeni, akabeki imibandela. Uyasimema nje uNkulunkulu, awukho umgomo nembandela ethile. And then uJehova uyabadonsa bonke ke beze kuKristu noma ke bengezi ngoba bengafuni. And then ukusabela ke ikhona ke esibone sikwenze kuze size kuNkulunkulu. Isona esiza kuyena kuNkulunkulu, sibona uKristu ephakanyisiwe esiphambanweni. And then isibise sikwazi ke uba ingqondo yaso ithatheke ngalokho, bese kuba khona ukuthanda yena kunazo zonke izinto ihlanganisiwe ngenxa ukuthi sibambelele kuyena uNkulunkulu. Ellen G. White Manuscripts, Release Volume 6 page 32. Uma sihlabela phambili, Isaiah uyasitshela sesigcina ethola lapha Isaiah saw that following Assyria, Babylon would conquer Judah. But he also saw that in spite of superhuman rulers of the darkness of this world, Ephesians 4 verse 12, working through God's human enemies and presuming to play God, the Lord would decisively prevail and bring eternal peace to our troubled planet. Nanko ngamagama amnandi bazalwane ukuthi egcineni kuyobonakala ukuthi isimo ke sokuhlulwa kaJuda ehlulwa iBabyloni esawa vele kwasemandulo siyawa lesigcineni iBabyloni kamoya iyawa. Thina okwethu kubambelela kuyena uNkulunkulu ekhona amandla nababusi emkhathini sikuchithe konke lokho. And then sisazi uNkulunkulu unecebo ngokusebenza kwakhe ukuthi abantu abadlala yena uNkulunkulu bayochithwa egcineni, bese inkosi uqobo lwayo iyaphumelela ukuletha ukuthula kwangempela okugcwele kulomhlaba wethu ogcwele izinkathazo. Kafushane uthandekayo, ukudlala uNkulunkulu kwenziwe ngabezizwe, akumele ibandla likwenze, akumele abaholi befundisi bakwenze, akumele imindeni yethu ikwenze ukudlala uNkulunkulu, ngoba kunomphumela wokushaywa uyena nokubhujiswa uyena uNkulunkulu. Nanokuthi ke konke kumbuso yomhlaba uDrake yakusebenzisa ukufeza inhloso zakhe. Mhlawumbe nje abanye basanakile ukuthi uma ubuka lapha e-TV, usathana khona e-TV, buka uzalo kuleli viki omamlabo benesa lento yabo yamaleleyo bethi bakhonza uJehova ukukhulumisa abantu abalele kathi uNkulunkulu awenza umusa nabo bepromote amademoni. Kanti mawuthi ebuka ne-TV izinto engihambisana noNkulunkulu yizona eziphasayo manje abantu bahambaze. Angisho ukuthi ngithini, kodwa nje ukuyihlonipha nje komuntu agqoke asibekele, ngoba sesemhlabeni wesono bazalwane. Lokhu kubaze kwakukuhle singakaweli esonweni, kodwa basuke esonweni sabaze vele sasafihla ngamaqabunga, kodwa uJehova sembisa ikhumba. Asibonge uJehova ngezambatho sembatheni, singayi kwembatha bakithi ngenxa yokuba i-TV iveza lokho, kanti kuningunye kuvezayo i-TV ukungcola, ukuthi uma ufuna uba nemali ngcola ufane nonkunzi ufane nomamlambo. Angeke ngoba sibusezanekayo sigcineke ezwini lakhe, singadlali uNkulunkulu kwasimhloniphe uThixo masikhuleke. Ibe nathi inkosi sifana isifundo sethu, sibongela ukusinika ithuba lokusifunda. Sicela ke moya wakho ngcwele angasuki kuthina, sigcine sonke isikhathi sikubheke nathi, sikhonze wena, sibone isango lezulu ilada alibona uJakobe from heaven to earth, nathi sikhwele kulona lelo lada, sibona ama-angels ehle kwakulona, sithole usindiso from above, not from below. In Christ's name we pray now and forever. Amen.